Ladies and gentlemen, put your hands together for Magendu. Dogiteri wa Magendu mumuha amashyi. Ako ndakeka nakwigendera kuko mwazimaze no guseka. Mu mateka nciye agahigo ninge mu comedy ufite umu bodyguard. Mwabihaye amashyi. Ninge mu comedy ufite style idasanzwe. Wayibonye man? Ninge man, iyi panaro yanjye bayitabara nungunika. Iri kote ryanjye baryita bazimbyiki. Iyi shene yanjye bayitabira bakora. Okay, amazina yanjye nitwa Pirate, Ministiri wa Magendu, guturuka muri Ministeri ishinzwe gucugusa inkono no kurengera igifu. Minikwi. Ikivugo cyanjye ndi isasu isata isatura amasote, ndi umusore udasiganira gusengera, ndi umusaza usigusuze bagasigara basiganuza umusuzi. Aha, noneho tugiye gutega amatwi neza twitonze, sibyo? Tugiye gutega amatwi. Ndabeshya abantu mwese mwaje muri show mwishyuye yanyu. Tugiye gutega amatwi. Ngiye kubagezaho amakuru ya Pirate. Turi kujyana mu mbabare dutega amatwi twumve. Yewe sha. Mbabwiye ko tugiye gukurikirana amakuru ya Pirate, sibyo? Amakuru ya Semuhanuka, amakuru yuzuye umukungugu. Twagiye. Umugoroba mwiza kuri mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radio na televiziyo bya Pirate. Uyu akaba ari umwanya makuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Ngiye kubacurika, ngiye kubagezaho amakuru yaboze, ayagaze na yatoye uruhumbu. Reka amakuru yacu tuyatangirire kuri iyi nkuru ivuga ko ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Oxford yo mu Bwongereza bukaba bwagaragaje ko impamvu abashinwa bakunze kuba bagufi cyane kari uko bakunda kurya inyama z'imbwa. Amakuru dukesha ibiro ntara makuru AFP akaba avuga ko Okama na Kenisoro ko nabo baba barya inyama z'imbwa. Gusa abahanga mu bumenya muntu bakaba bavuze ko niba kurya imbwa bitera ubugufi ko hashingiwe ku bugufi budasanzwe bwa Okama na Kenisoro ko bo byaba bishoboka ko baba barariye inyana y'imbwa. Mutuze. Calm down. Bwira mugenzi wawe ngo wari waseka. Andi makuru tubafitiye ni impamo ya umwe mu baminisitiri akaba yagiriye uruzinduko mu gihugu kiri mu majyepfo y'ibumoso bwa Kimironko. Akaba yabasuye mu buryo bwo kubihanganisha kubera ibyago by'abantu 31 n'igice bapfuye bishwe na bwaki yatewe n'umutingito umaze iminsi wibashiriye ko gace. None mu buryo bwo kubafata mu mugongo u Rwanda rukaba rwabageneye inkunga yatanga wise n'ibiro 6 by'amamesa. Gusa igiteye agahinda nuko indege yari itwaye imfashanyo bitewe n'umupiloti utazi kunyonga neza byaje gutuma umunyururu usosokamo. Iyo ndege yahise igwa mu isoko rya Nyabugogo, abantu 50 barapfa, abandi 90 barakomereka. None ubu tuvugana abakomeretse bose bakaba bari gusaba uburenganzira guverinoma kugira ngo babemerere iyo ndege bayigurishe mu byuma bishaje. Reka tugere mu kanya ko kwamamaza. Ayo mashyari he? Mu kanya ko kwamamaza, tega amatwi wa mubyeyi ufite umwana. Akanya ko kwamamaza karavuga ngo Groupe Scolaire Samayubonye iramenyesha ababyeyi bose babyifuza ko turi kwakira abana. Gusa umwihariko wacu nuko iyo uzanye umwanya utagira ubwenge turabumuha, wakwibeshya wagira ibyago wamuzana bufite tukabumwaka tukamusigira ubwo kwihagarika mu nzu. Abanyeshuri barara neza kuko abahungu n'abakobwa tubaraza mu maroji, ndetse banarya neza kuko tubagaburira amandazi akozwe mu mbaho. Ababyeyi mwese murerera ku iki kigo ubuyobozi bw'ishuri burabamenyesha yuko nyuma y'igihembwe cya mbere ko
abazakorwa inama y'ababyeyi barerera ku kigo cy'amashuri mu buryo bwo kwiga neza ku gitekerezo cya deregiteri cyo gushinga akabari mu kigo. Andi makuru agezweho ni impanuka idasanzwe yabereye Sonatube inyuma ya tapi ruje neza kuri Kigali City Tower mu muryango uva muri gare ya Remera werekeza muri gare ya Remera. Velomoteri ikaba yagonganye na burende yari ipakiye imyanda y'ivana induba iyerekeje CHK. Gusa ariko kubw'amahirwe umumotari yahise yitaba Imana. Polisi ishinzwe umutekano mu muhanda ikihagera yahise itwara velomoteri mu bitaro, umurambo w'umumotari bawujyana mu igaraje. Aya nsubiremo aka kantu reka ngasubiremo twagiye. Andi makuru agezweho ni impanuka idasanzwe yabereye Sonatube inyuma ya tapi ruje neza kuri Kigali City Tower ku muryango uva muri gare ya Remera werekeza muri gare ya Remera. Velomoteri ikaba yagonganye na burende yari ipakiye imyanda iyivana induba iyerekeza CHK. Gusa ariko kubw'amahirwe umumotari yaje kwitaba Imana. Polisi ishinzwe umutekano mu muhanda ikihagera yahise itwara moto mu bitaro, umurambo w'umumotari bawujyana mu igaraje. Hari ikindi ukeneye kumva? Ndaje mbabwira amakuru y'imikino. Reka mbagezeho amakuru y'imikino. Amakuru y'imikino ari kuvuga nuko transferi ikaba imeze nabi hagati y'amadini n'amatorero, aho igura n'igurisha ry'abapasiteri rimeze nabi. Ubu transferi iri kuvuga kabari ya transferi ya pasiteri Rutayisire, aho idini ry'abadive rishaka kumugura bakaba bari kumutangaho Bibiliya 5 n'ibitabo 4 by'indirimbo. Gusa ariko idini ry'abangirikani ngo rikaba riri gushaka umufuka w'amasengesho. Murakoze cyane, mwari kumwe nanjye Pirate Minisitiri w'Amagendu, ndabakunda cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga